Wiki. Nze sitinu tukajana gusi. Mani nako. Yo wanu ndeba kucha mani majuzi takinakaje. Mune na nyangani nyetu. Zara ndaka. Kwenye nyangani mwana tukuze. Kuva no kugera ndikuzungera tu. Ariko inzara byo. Zara yumba nina ruguzi. Mani nina jana kimwe kinamu. Kunda kwani kuenda hanze urumva raje kigusti kunda kwani kuenda hanze Chakira ndo ndio kujito utu shati pesa ndio ubuye yo nyine uje ngona ko basa no update bakaje bice kukorera nk'umuntu wawe nari kinari ako yakomeza kwongera mari nyine no unatara nyine jewe ndakumana Cyumweru abantu bose baba bakurikije ibintu by'amateraniro y'ubwabagaba abantu bibikire byacu bitazaba tura n'iki hare urabona nkatwe baragira ngo turi abantu no biza barasenga bahumye barahuma barahumagawe baranibyo nari nigwamenya byo nari barahuma none usasa barabakimara guhuma yumva ubwo jewe cyo nkora muntu uza nkuhereza urumva icumuka nifungo leta nicomokera icomoka nanye ndacumbana nuko warangiza ndetse kwikomereza twagiye Hallelujah. Amen. Mwakire Yesu Kristo turamwishimiye kandi turamukunda. Avuga kiriri. Ndiba gushimisha Imana. Igitangaza
tubanza dusengera Imana dukomeze gahunda. Mana yacu muratugushimira ngo Imana tutagutanga turayishimye no turinde Imana serivise gukora muzayimana turagushimira turaguhimbaje turirimba kadusaba diakona zana igiti wishundi batoye turirimba indirimbo Mwami aba bamwe batuye mwami turabashimye mwami ne batura neza mwami bakongera bagatura mwami ku byuma byose ko bikurikiranye mwami bakatura mwami tuzagushima mwami nsenze mwami byitayeho mwami aya maturo mwami mwasubiza mwami barakoze gushima Ya pasiteri nandi kabaga cye yaba ari wowe yajyanye. Twese ibyo byashoboka.